أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mi yettima yo Allah wawɗo mo ronkata mo fuɗɗa mo re'ata jundi zamanuji waylata e ɗinemaji maɗa ɗi limtatake ɗi huɓata e jangugol nde deftere ceerno Muhammad Samba Mombeya. Yo Allahu yoɓuɓe ɗin baraji ɗi hattata. Musidɓe julɓe tedduɓe nokku kala ka wonɗon ndaroɓe lawol kisal e programme ji muɗum men salmini on salminago dina islam. Haray inchallah meɗen wondi e annuye jangal ngol en nde deftere ceerno Muhammad Samba Mombeya firta ton berwo ko Allah subhanahu wa ta'ala famini men min e ceerno Abdoul Wahab jagiteɗo. Ceerno Abdoul Wahab, salamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam wa rahmatullah. Haray wondude e lawol kisal on e groupe mum on nokku kala kaɓe wawi wonde ɓe fop en salminiɓe anten jiɗin fof kala kaɓe woni aduna o haray min salmini onon jama on fof kadi. Haray inchallah haray hiɗen anniyi ceerno Abdoul Wahab ɓe jangganayi en deftere nden firten ton berwo ko Allah newnani en. Haray meɗe yaafini noon e onon karamokoɓe o fannu ɗo, karamokoɓe faamuɓe gimɗi e ko yowdiri e mum. Menen haray fil haqiqa ko yiɗugol ngol tun, kono noon kadi haray si fof jooɗike firtali haray ɗum kadi ko ella. Haray ko ɗum waɗi yomin fuɗɗo haray mi toro on yi'a noon men ber ko moƴƴi kon, falji ton men ber kala ko men falji e muɗum. Haray mi jonnita ceerno Abdoul Wahab konngol ngol inchallah ɗo en fuɗɗade. Haray juste ɗo emi jonnuɓe mi andintino inchallah haray hiɗen mari laabi ɗiɗi e nder yontere nden janngugol nde deftere ɗoɗe. Haray e ala e 20h l'heure pari on, kañum ma e alarba e 20h l'heure pari on. Haray inchallah hiɗen anniyi janngugol ngol ɗo hawray darsuji 12. Haray hiɗen tori Allah tawfiq. Ceerno Abdoul Wahab, bismillah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Musidɓe julɓe tedduɓe, miɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah. Haray hiɗen weltano Allahu subhanahu wa ta'ala, weltano nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe maɓɓe e tabi'inaɓe e tabi'ittabi'inaɓe e kala iwtirɓe ɓawo ɓen ɗon datti dari tambiti ka dina l'islam haa ka hewti meɗe. Hiɗen weltano karamkoɓe madhabuji ɗin fou, woni ko wonuɓe madhabu imam Abu Hanifa, madhabu imam Malik, madhabu imam Shafa'i, madhabu imam Ahmad bun Hanbal e madhabuji hedditiɗi goo. Wa khasatan hiɗen weltano karamkoɓe madhabu imam Malik, dattiɓe dari tambiti ka dina l'islam haa ka sakiti e nder leyɗe ɗuɗuɗe e nder Afrique, no jeeya e maɓɓe ibnu Abdul Barr e imamul Qurtubi e imam ibnu Rushd al Andalusi, ha hewti karamokoɓe Fuuta Jalo malikiyankeɓe, wono ɓe ceernoɓe windanɓe nde deftere ɗo tigi, ceerno Muhammad Samba Mombeya e ceerno Sadou Mo Dale e ceerno Mouhammad Alimu Jagite Marela e ceerno Alpha Mamad Samba Ɓuriya ɓe Mamum Ɓuriya e hedditiɓe goo ɓe wona ɓeɗo kadi en wata lintude ɓe fou. Hiɗen weltanoɓe ɗo fou, disino e maɓɓe kamɓe fo e musidɓe maɓɓe fou e janngugol nde deftere ɗo. Waɗi noon haray ko deftere moftude gande hewɗe, gande tawhid e gande fiqhul ibada e fiqhul muamala e gande goɗe wona ɗum kadi fo en yiyay ka nder deftere ɗo. Haray ɗo en fuɗɗade mi andintina deftere nden ko nde dambuɗe 4, dambugal kala no wondi e fasluji muɗum bi idnillahi ta'ala. Haray hiɗe wonde annuye wondude e Oustaz Ahmad Baɗo Bruxelles. Haray hiɗen en janga e deftere nden sharhen yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala o newnani en. Hiɗen wiya bismillahi rrahmani rrahim. Ya jom nanugol heɗo haala gorel, jiyangel bo'ungel si a faala malal, iwngel e Sa'idu Muhammadu wel, selenke leñol fuutanke laral, mombenke hoɗande e lash'ariyanke to kaɓɓe e malikiyanke ɗatal. Miɗo yettira joomam rewnindiral yo o juul e nulaaɗo yeɗaaɗo ɓural.
miɗo jantora himmuɗi haala pular kono newinane fahmu nanir jaɓugol sabu neɗɗo ko haala mu'um newoto nde o fahminire ko wi'a to ji'al yoga fulɓe no tunda ko janginira arabiya ɓe lutta e shikkitagol tuugiɗo e shikke e kuuɗe dewal yonata woni konngol ma kuugal mono ɗaɓɓa ko laaɓi ko sikke ala e mu'um yo o jangu pular jigorel wota ɓurtino welsindoɗa yawora sabu majjude am o girde malal wata ndar ɗum daaru ko raytumi ko o siko goonga jaɓa ɗo wora e dewal bela jo a daɗaynaji doyde e mayɓe wi'ayɓe yo artire huwa dewal geno on wi'a kalla ɗum waɗata nafata hay nimse e wullitagol. jazakallahu khairan cheikh. aywa inchallah haray ɗen fuɗɗade sarhol haray bisimillah albaytul awwal. Naam. gimol arangon nongol ceernoɓe maaki ya joom nanugol heɗo haala gorel jiyangel downgel si a faala malal. aywa haray ceerno Mouhammad Samba mombe ano faamirɗon noon no jeeya e nediji karamokoɓe molanaɓen fanɗingol hoore maɓɓe e naafi hiɓe fanɗi e ka Allah naafi hiɓe fanɗi jokkuɗo islam fanɗa kono noon haray ka jippitagol ko ɗum ɓe maaki ya joom nanugol ko ayi yo heɗotoɗo heɗo haala gorel wattu ila e haala am min Mouhammad Samba jiyangel lowgel min komi jiyaɗo lowɗo si tawi a faala malal sa heɗi ketun ko mowolta ko a heɓa malal e nder muɗum. ɓe maaki mon benke hoɗande e lashariyanke to kaɓɓe e malikiyanke ɗatal iwgel e sa'idu Muhammadu wel selenke leñol fuutanke laral. aywa ɓe maaki iwgel e sa'id mana komi Muhammad bun Sa'id ko Sa'id woni baben an yani Muhammad ko Muhammad mi wiyete wel on ɓe fanɗini hoore maɓɓe ɓe maaki selenke leñol mana komi seleyankejo fuutanke laral iwdi andin ko fuuta jalo mon benke hoɗande ko mombeya woni ka amen las ariyanke mana ko aqidatul ash'ari woni mi jogiti ko ɗum woni to kaɓɓe ka finde ko ɓe fiɓi kon e malikiyanke ɗatal haray mazhabu an on ko mazhab imam Malik. miɗo yettira joomam rewnidiral yo o juul e nulaaɗo yeɗaaɗo ɓural. haray e defte goo sen ndaari en taway ko adora ton ko ngol gimol ɗoɗe fii honɗum sabu yettore Allah nden ko nde hanude e kala golle nulaaɗo sallah sallam ɓe maaki kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi ismillah fa huwa abtar kala golle tawɗe ko importance ɗe fuɗɗoraka tun inde Allah haray hiɗe ŋakki donc ɗum waɗi nokkeli bu ko ngol gimol fuɗɗori ala kulli haalin e wiyata ɗo ko ella ko ngol fuɗɗoraka kon haray ɓe wi miɗo yettira joomam rewnidiral miɗo yetta Allah ko jokkodiri yo juulo e nelaɗo mo anduɗa hino yeɗa ɓural. miɗo jantora himmuɗi haala pular kono newinane fahmu nanir jaɓugol. ɓe maaki miɗo janto himmuɗi miɗo e piiji wonɗi très important marɗi nafoore moƴƴa miɗo faalaɗi sifagol ɗo ko haala pular ɗum ɗon noon ko hono addi mi sifa ko haala pular sabu newnante faamugol haray noon kadi sa faami jaɓu sabu neɗɗo ko haala mu'um newoto nde o fahminire ko wi'a to ji'al sabu neɗɗo si tawi o heɗike o pullo ko haala pular sikke wo ala ko ɗum o ɓurata faamude surtout hunde tawande ko nde ƴiyal ko nde haqiqa fotande ka ɗo diina. yoga fulɓe no tunda ko janginira arabiya ɓe lutta e shikkitagol. fulɓe hewɓe no janga hande tawa ɓe faamali firongon ka luha moƴƴa ma ɓe firtane tawa kadi koye arabu firtitete o wi ɗum ɗon tawa ɓe lutta e sikke e masalaji goo ko ɗum wiyete ko tundi ko gandal tawa ngal fil haqiqati ngal faamaki donc ɗo noon sikaka pular a faama a 100% par ce que ara ko pular wona yewtede. tuugiɗo e shikke e kuuɗe dewal yonata woni konngol ma kuugal e nder dewal Allah ngal sikke gasata ton foti ka kongo ɗiwo foti ka kuugal o ɗiɗo ɗiɗi sikke gasata. mono ɗaɓɓa ko laaɓi ko shikke ala e mu'um yo o jangu pularji gorel. ɓe maaki si hiɗa faala heɓude hunde laaɓunde poy nde tata sikke ala e mum ya geru janga ngal pular ngal ɓe waɗi e nde deftere wiyeten ɗo o girde malal. wota ɓurtino welsindoɗa yawora sabu majjere am o girde malal. ɓe maaki wata ɓurtino ko ɗum woni wata mawnintino wata weltindo kadi yawora sabu majjere am sabu naɓugol ma tawa an hiɗa majja nde deftere o girde malal. wata ndar ɗum daaru ko raytumi ko siko goonga jaɓa ɗo wora e dewal.
wata ndaaru tun yawitoɗa, ndaaru moƴƴa ko windumi ko. sa tawi ko gonga ƴettu haray jaɓa hutoraka dewal ma nafete. bela jo adaɗay najidoyde e mayɓe wi'ayɓe yo artire huwa dewal. ɗum haray no gasa allah subhanahu wa taala o dandoyte tawoygol e ɓen wi'ayɓe rutte ranka aduna mi golla golle moƴƴe. jomirawo wi'a kalla innaha kalimatun huwa qailuha. ɗum noon ko konngol ngol o wowli kono ɗum waɗata. donc haray ko ɗum woni on faamu ɗon de. na geno on laatotako. aywa bisimilla dambugal ɗimmol ngal sengo ɗerol ɗimmol ngol. naam cooƴel ino muyta e barme ndi hal yarakal ñaɓuronka no siiɓorakal. no tawe ha hande e heyre colel nde ala e ngeloba ko ni ndawwal. si a hoyɗi ardin andinagol konngol imanu adade lajal. reweteɗo tana allah ala ko e makko muhammadu nanginulal. yo o juulu e makko o hisnamo ha abadam kono wodani ɗum sowagol. anda wajibiɗi e riddu mu'um e dagiɗi e lamɗo siforɗo kamal. anda yeru ɗum e nulaɓe me en allahu yo hisnuɓe rokkamalal. simtirɗo mo anda ɗum o wa'iwamo ɗon kasi wuyɓi haɗe yarugol. waratake jeyaka e mumini en himorenira ɗum ƴiƴan e halal. kala majjuɗo ɗum yo heɗon o nanay kala kaɓɓe sorayɗe e ngol konngol. yo o yaccu o dursaɗe fowta o wi'u himo juutina caate jilomo lajal. sabu allah wi'i kure mayde ruɗay e zamanu kala. sabu allah wi'i kala wonkin meeɗay mayde ko nonde aray e juhal. kure mayde ruɗay e zamanu kala wano ceeɗu e shetto e ndungu coñal. kala lewru e ñalɗi e saa'i mu'um wañalorma e jemma puɗal e mutal. fotugol heƴata hoolaare ala sifa sawfa e layta ko lismodiral. mo foti nimsaytuma mayde adi sabu nimse ko ɓaawo waɗirta ɗatal. kala mayɗo no sellini finde mu'um tuma landal gabru dañayta bital. ayo bisimillah. naam haray ceerno mouhammad samba kadi ɓe continue ɓe maaki. naam cooƴel ɓe maaki cooƴel ino muyta e barme ndi hal yarakal ñaɓu ronka no siiɓorakal. ɓe maaki coongel tosongel hino waawi arde kañum e barme muyta ɗon dihal. sondu moolanandu kañum tawa wawata hewtugol kal dihal ɗon ɗe. no tawe ha hande e heyre colel nde ala e ngeloba ko ni ndawwal. colum tuso kunni hiɗen waawi heɓugol e makkum façon ha hande tawa nden ha hande ɗon nde ala e ngeloba nde ala kadi e ndawwal. ko ɗon ɗum faala wiwgol afe finde deftere maɓɓe ɗo nde ɗuuɗa ɗeri e nde janɗa wata yawito nde dey haray naforeji ɗi tawata ɗo ɗin no gasa a tawoyta ɗin e defte goo molanaɗe. si a hoyɗi ardin andinagol konngol imanu adade lajal. nde ɓe gaynno wadde noon o muqaddima maɓɓe ɗo haray ɓe natani fii si goɗɗo helli faama kon ɗum waɗɗoto e makko. eɗon andi ko al akhdari en jangi wondema awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi. ko aduto waɗɗade neɗɗo si o helli faama ko sellingol liman. ceerno mouhammad samba ɓe maaki se a hoyɗi ko ɗum woni sa helli faama ardin andinagol geru janga taho konngol limanu. ɗum noon konngol iman billah sellina finde ma nden adade lajal ko ɗum woni adade wonkima sortede. reweteɗo tana allah ala ko e makko muhammadu nanginulal. no jeeya ko jangata kon ka konngol iman wondema fellitugol ala rete siwana allah e fellitugol wonde nelaɗo muhammad ngal nelal kaka allah subahana taala woni ko ittigal. yo o juulu e makko o hisnamo ha abadan pooma kono wodani ɗum sowagol. haray no famirɗon noon nelaɗo sallah sallam si tawi tun fi maɓɓe wolama haray ko yontigi juula e maɓɓe ko ɗum waɗi e yiyay ɗo nokkel buy ka ceerno samba filliti juulgol e nelaɗo sowno wo sowno ko ɗum haray ɓe maaki yo juulo e makko yo allah juula e makko hisnamo ha abada ha pooma kono wodani ɗum sowagol ko tawata sowete laabi buy mana yo juula e makko ko sowete laabi buy ko ɓe sakkitode sowagol ngol ko fiyo gimol ngol feew. anda wajibiɗi e riddu mu'um e dagiɗi e lamɗo siforɗo kamal. anda kala piiji ko waɗɗima kon ɓaawo o helli faama. anda kala kadi piiji wonɗi waɗɗakima ko ɗi woni addid. si ɗum feƴƴi anda ko dagi anda kadi noon o lamɗo siforɗo kamal mana ko dagiɗi e lamɗo siforɗo kamal lamɗo siforɗo teddungal hara hiɗa andi ɗum ɗo de.
anda yeru ɗum e nulaɓe me en Allah yo hisnuɓe rokka malal. gera kadi gera ko fanɗi o anda e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamɓe kadi e sifaji maɓɓe e piiji maɓɓe wonɗi important Muhammadu rasulullah. Tawi o anda Allah o anda nelaɗo ɗum no wayi was tawi goɗɗo o wuyɓike hara himo ɗonɗa ha o tutta ɗan hara ko bajjan o yejjita noon yarogol hay toɓɓere andi fi o wuyɓike ndiyan ari ka hunduko kono ɗonka kan hatta ka wona ɗon ɗe par ce que haray ka iwaali waratake jeyaka e mumini en himo renira ɗum ƴiƴan e halal. O waratake noon ɓay ko o wiɗo la ilaha illallah kono noon kadi hara o jeyaka e mumini en haqiqa tan haray noon ɗum ɗon saabu ngol konngol limanu renanimo ƴiƴam makko ɗan e halal mana renanimo jawdi makko ni kadi ko ɗum woni o wartake ko ɗum woni jawdi makko kadi jattatake. Kala majjuɗo ɗum yo heɗon o nanayi kala kaɓɓe sorayɗe e ngol konngol. Kala tawɗo anda ɗiɗo noon piiji mana kaɓɓe sorayɗe en ley konngol la ilaha illallah yo heɗo lan mi wola fi mum ka deftere ɗo. Yo o yacco o dursaɗe fowta o wi'u himo juutina caate jilomo lajal. Yo hittin o janga ɗe kaɓɓe sorayɗe e ngol konngol la ilaha illallah heña taw wi dey mo habbade ha ko nden mi jangoyta sabu lajal ngal addito mayde aranamo taw hara o jangali. Sabu Allah wi'i kala wonkin meeɗay mayde ko non nde aray e juhal. Sabu jomirawo wi kullu nafsin dha'iqatul maut wonki fo mayay ɗum noon haray ko nde aray on bakka e juhaye tawa ko miijata ka nde arata ɗon. Kure mayde ruɗay e zamanu kala wano ceeɗu e shetto e ndungu coñal. Haray mayde nden da'iman kure mayre hino wawi was tawi tun hino yalta tun hino turna a fottay e mum sowno fo sowno woni noon ko ceeɗu woni ko setto woni ko ndungu sowno fo sowno haray on tino wawi hawrde e mayde nden. Kala lewru e ñalɗi e sa'i mum wañalorma e jemma puɗal e mutal. Lewru kala maydeno e mum ñallal kala maydeno e mum sa'a kala maydeno e mum wano ñalorma wano jemma woni kaka puɗal woni kaka mutal fof neɗɗo no wawi mayde a tumma. Fodugol heƴata hoolare ala sifa sawfa e layta ko lismodiral. Fodugol wi'a ko nden mi jangoyta ɗum heƴata hoolare kadi ala amara garanti fi hiɗa selli wondema wallahi ko nde nawnoyɗa o mayata amala ɗa wawi mayirde façon wo façon ko ɗum haray noon ɓe maaki e wigol sawfa no gasa mi waɗoyay ma layta e jakasi mi anduno o wi ɗum ɗon fof haray laawike fi mum hande kadi nafatama ka wonɗa ɗon de. Mo foti nimsay tuma mayde adi sabu nimse ko ɓaawo waɗirta ɗatal. Fodugol no wi'a ko nden mi jangoyta ma ko ɗum a saato ɗon ha maya e nder mum hara laatinali ɗum ɗon hina ko moƴƴi sabu noon ninse ko ɓaawo waɗirta ɗatal ka andu ka nanɗa wi'ama kaari ninsi wo e hunde nde o waɗi andu ko ɓayde laawike so ninsi donc haray yo Allah dandu tawde ko ɗon tigi ninsi wo o andata jaga himo duwanno jangude faama la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Kala mayɗo no sellini finde mu'um tuma landal qabru dañay tabital. Kala non mayɗo tawi la ilaha illallah muhammadu rasulullah makko on hino selli ñande landal qabru o tabitay o jaabo ko walandete kon yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli sabit. Naam haray ɗen feƴƴande e sengo ɗerol tataɓol ngol inchallah. Bismillah. Ɓe maaki kala mayɗo mo anda ɗum najoyay tuma ronki ko jaabo o landitagol. Mo naji e yenande najay najude sumoyay ƴawata dañata tefugol. Mo daɗi nden ñande daɗay daɗude kulaleji to mofturu ma sumugol. Habrino nulaɗo me en yo o his ko ala hattirde ala limugol. Ko o hoodi kuruji ɓuray ɗiɗi fof sowanede baraji ko haylilugol. Miɗo lando dikru wonayɗo alama e limanaku ko yawtingo'ol. Ko ngo'ol woni tarjama kaɓɓe me en konngol imanu adade lajal. Mo fiɓi lafudali ngo'ol yonata ko e miijo o hatti e fellitugol. Jangowo mo dillinta ɗengal wotawi uno e jande ko miijitagol. Sabu woduɗo jangay fof hisata si o janguto ɓernde e maako halil. Jana banke no jangato ɓernde mu'um si wonino ko jande haɗayno halil. Feƴƴino e ɗiigi mi aksi ɗum ɗon min wi'anoma ko ɗaynitagol. Jojji e me en dumade e ngol bela Allah no hawrinagol e lajal.
aden kono wurdi o mayrata halibi on wata haaɓe jangude ngol ngol jilla e tebbi e ƴiiƴe mu'um ko adi hir hortude ronkitangol ko ngo ol woni faabo mo on to genale mo on tuma ɗenƴere landitagol kala lafduɗo ngol tuma landitoya o malama e maku yeɗaɗo ɓural. barakallahu fik. nam ɓe maki kala mayɗo mo anda ɗum najoyay tuma ronki ko jaabo landitagol. voilà, kala mayɗo mo andali la ilaha illallah e sartiji muɗum tuma ronki ko jaabo tuma tawi o landama o heɓali ko jaabo o yahi komi wiya o jaabora landitagol haray ɗum ko alama malki seede. mo daɗi nde ñande daɗay daƴude kulaleji to mofturu masumugol mo naji e yenande najay najude sumoyay ƴawata dañata tefugol. voilà, mo naji e yenande ko ɗum woni mo nangama ka qabru muɗum o najay najude ko ɗum woni hara o perdi few. alama no jeeya e ko hollirta julɗo on ko moƴƴanaɗo tawgol so walnama ko qabru makko on yaajinanemo o heɓa malaika yurmede. kono si on tigi fuɗɗode e probléme ji ɗin ka qabru makko ko ɗum woni o najay najude o sumoyay kadi o ƴawata o dañata tefor nela sallah sallam few. mo daɗi nde ñande daɗay daɗude kulaleji to mofturu ma sumugol. mo daɗino nde ñande mana ñande o wallinaka qaburu haray ɗon kadi o daɗi few kala ko hula kon ka mofte ɗen moɓodiri ɗon ma sumugol ɗum kadi haray o daɗi sumugol. yo Allah waɗan en ɗum. habrino nulaɗo me en yo o hisko ala hattirde ala limugol. habrino nelaɗo men ko ɗum woni nelaɗo yewtino qala rasulullah sallah sallam yo o hisu ko ɗum woni yo Allah juule makko hisnamo ko ala hattirde ala limugol tawata ko Allah juule makko ko limota ko telman ko ɗuuɗi hattirde mum ala ko honɗum woni ko nelaɗo habri hino arde. ko ho dikuruji ɓurayɗi ɗi fof so wonede baraji ko haylilugol. ko ho jikruji yani afdalu zicre ko ɓuri moƴƴude ɓuri mawnude e ko jantorte inde Allah kon fof so wonede baraji ko haylilugol ko wiigol la ilaha illallah. miɗo lando dicre wonayɗo alama e limanaku ko yawtigo ol. ɓe maki kamɓe ceerno Samba waren miɗo lando si goɗɗo no faala natude e l'islam ko honɗum o natirta l'islam sina konngol la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ɗum woni ala. mana miɗo lando e nder jikruji ɗin fop ko honɗum woni alama limanaku neɗɗo ko yawti konngol la ilaha illallah ala. ɗum ko tabintingol wonde ko ngol natirta e l'islam ngol duwa sellude e mana ka finde on tigi. ko ngo ol woni tarjama kaɓɓe me en konngol imanu adade lajal. konngol iman ko kangol woni haqiqa ko duwaɗen fiɓude kon fiɓe men ɗen fof mana firo mum on kaka la ilaha illallah woni ko ɗum woni konngol ko ngol woni tarjama kaɓɓe men yani ko fiɓeten ko wondema ala reweteɗo si wona Allah e haqiqa ko ɗum ɗon fop ko e la ilaha illallah on woni ko sori. donc haray noon ko ɗum ɗon ko on tigi tabintinno adade lajal makko ngal hewtude. mo fiɓi lafdaligo ol yonata ko e miijo o hatti e fellitugol. si on tigi noon kadi fiɓi wondema ala reteɗo si wona Allah muhammadu ko nelaɗo Allah kono o wowlali ɗum haray yonata ko il faut o wowla ko ɗum woni lafzali ko o wowlali donc haray il faut on tigi wowla ngol. jangowo mo dillinta ɗengal wota wi'uno e jande ko miijitagol. fiɓugol tun ka ɓernde hara wowlali ɗengal ngal haala kay yalti ɓe maki ɗum a miijitoto tu woni haray hay hunde a waɗali. sabu woduɗo jangay fof hisata si o janguto ɓernde e maku halil. sabu wonugol ngol hara tigi tigi on faamini hino wowlude tun hara tigi tigi jande heɓaki on faami tawaka ka ɓernde tun ɗum yonata ɗum ɗon noon ɓe maki sen daari hay halil ko wiyete halil ko karmokojo me wallifaniɗo en o lawwal e sani haray e maku makko ɗum ɗo yonata fil haqiqati il faut konngol ngol adde no haniri noon. jana banke no jangato ɓernde mum si wonino ko jande haɗayno halil. jana banke mana wonduɗo e janaba on hino wawa miijitagol janga ka ɓernde mum hiɗon andi ka mazhabuji ɓe yeddotiri est ce que wonduɗo e janaba no wawi jangude qur'an ka wawata ko on masala karamo ko jom woni en addande ɗo o wi wo jana banke no janga ka ɓernde mum wonduɗo e janaba kañum no wawi miijitagol wana fatiha o miijitomo hara o wowlali o wi wo noon si wonino ko jande si tawino hara ɗum ɗon ko jande tigi tigi ka lasili imam Khalil ɓe haɗayno ka lawwal ɓe innawa a tigi tigi on ɓa an hiɗa wonde e janaba ene
wata miijito qur'ana on kadi kono hiɗa daginana miijitagol fi on ɗum par ce que haray na jande qur'ana on fo ɗa wawi nde resitugol hara ko antu won nande par cœur harɗa wonde janaba ka ɓernde ma ko fi on ɗum par ce que ɗon haray na jande noon tigi tigi on par ce que imam Khalil haɗal ɗum ko fi on ɗum kadi ɓe addanta imam Khalil sowno kamɓe ceerno Samba par ce que on ko hooreje ko mazhab Malik kamɓe kadi harayle ko mazhab Malik o wonno ko ɓe wonno rewirde Allah feƴƴino e ɗi gimi axe ɗum ɗon min wi'anoma ko ɗaynitagol feƴƴino e ɗi gimɗi ko tawata e ko axe ko lutodiri e ɗum ɗo kono ɗon kadi wi'anoma haray ko ɗaynitagol janngugol ngol ka ɓernde tun hara wowlaali jojji e me en dumade e ngol bela Allah no hawrinagol e lajal joni noon ɓe maki haray ɓawde annduɗa ko la ilaha illallah neɗɗo hani jogitade haray no waɗɗi e ma an o neɗɗo duumagol e ngol fi honɗum par ce que siɗa wolde hunde sowno ono gasa ñande mayata Allah wolne la ilaha illallah hara ama laama aaden kono wurdi o mayrata halibi on wota haaɓe e janngude ngol ɓe maki saabu aaden no wuriri wo ko ɓuri hewde kon ko e ɗum kadi o mayata ko wowti wolde kon ko ɗum o wolata halibi on ɗum ɗon ko mo arab haray ko ɓuri hewde kon ha noon tigi wuriri noon ko noon haray woni ko mayrata donc haray ko ɗum asi ɓe yamiri yon tigi geru daiman haray himo wowti janngugol la ilaha illallah himo wowti wowlugol ɗum ɗon ɗe donc wata haaɓu janngugol ngol konngol ngol jilla e tebbi e ƴiiƴe mu'um ko adi hir hortude ronkitangol sa wowti wowlugol ngol sono ngol jillay e ƴiiƴam maɗa ngol jilla e tewu ma on ngol wona ka ɓandu ma ko adi a ngirbude ko ɗum woni hir hortude ko adi a ngirbude tawa kadi a ronkiti wowlugol ngol ko ngool woni faabo mo om to genale mo om tuma ɗenƴere landitagol sabu ko ngol ɗo on tigi landoyte ko ngol faaboto on tigi ka yanade makko tuma ɗenƴere nden ari malaika ɓen tuma nde landi on tigi ha tawata ko jaabete kon fanɗi kala lafduɗo ngol tuma landitoya o malama e makuyeɗaɗo ɓural ɓe maaki kala wowluɗo ngol ko ɗum woni lafzuɗo ngol allafzu ko konngol arab ɓe maaki kala lafzuɗo ngol yani kala wowluɗo ngol konngol la ilaha illallah tuma o landitoya ka qabru makko haray si o wowli ngol o jaabiki haray o malama ɗum ɗon noon haray ko e maku nelaɗo sallah sallam woni ko ɓe ƴetti wondema man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al janna kala on mo tawi konngol mum sakkitingol ngol ko la ilaha illallah o naata e aljanna haray si on ti kadi jaabike fi la ilaha illallah ko gabru haray ko alama on nde o malama haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala enen jooɗiɓe ɗoɓen e dendagal musidɓe on ɓe darude kala kaɓe woni yo Allah taw hara konngol men sakkitorol ngol ko aduna ɗo en yaltude aduna ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam haray ko ɗo wonde e darade hande inchallah haray ceerno Abdoul Wahab siɗon mari mulahaza e nder ko jannguɗen kon rewton e muɗum haray timminen hande ɗo jonde nde wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haray en weltanike Allah en jarni musidɓe heɗitiɓe nde yewtere ɗo fou goto kala ka woni e inde muɗum e yettore muɗum eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on famin en ko janga ɗo kon yo Allah on famin en ko ceernoɓen sarhani en ɗo kon haray en andintinay tun kala gimol ngol ɓe addi ɗo haray ko matnu ko nassu on woni ko ɓe addi kono ala yewtere nde ɓe addi ɗo nde ronkata heɓande dalil aya qur'an ma hadise nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓay haray wawata yadude ɗum ɗon fof firta en ƴettu sagara juutuɗo haray ko ɗum ɗon waɗi si hiɗen raɓɓinɗino yondinora e ɗum ɗo hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o famin kala julɗo heeɗiɗo ɗum ɗo arsi kama gollitirgol haray ɗo koko dambugal tawhidi wonɗen mi andintina haray sen fiƴƴiɗo en yahanoye biidnillahi ta'ala dambugal fi fiqhul ibadat yahanoyen fi fiqhul muamalat e yahanoyen fi dambugal sakkitoral ngal yewtugal fi yani at-targhib wa at-tarhib biidnillahi ta'ala haray ɗen toro Allah yo Allah hollo en timmode ɗum ɗo e jam moƴƴere haray ko no wirnuɗen no hiɗen disino e musidal Fuuta fou e ɗum ɗo si tawi woni ko ɓe nani gaɗen ko ronki wonirde no haniri noon haray hiɗen yaafini e maɓɓe hiɗen weltano Oustaz Ahmadou Ba dattiɓe dari sarhani en nde yewtere ɗo hiɗen toro Allah waɗanɓe ɗum ɗo kamɓe kay kamandake maɓɓe moƴƴe yawmal qiyama haray mi andintina on daiman ko Bruxelles woni ko wonɗen nini e nokkure meɗen ka julirde meɗen wiyetede masjid Bilal Skarbek haray hiɗen weltano goto kala ka wontiri e nokkure nden no ɓe makiri noon nanen inchallahu haray hiɗen
mari waɗitoygol ɗum ɗo kadi e alarba arowo si allahu on jaaɓi e leer noga yaɓo ngo ɗum woni 20h yontere kala en waɗa laaɓe ɗiɗi ko ɗum woni ala e alarba biidnillahi taala. assalamu aleykum wa rahmatullah. jasakumllah khairan. barakallahu fikum jasakumllahu cheikh. barakallahu fikum.